Nibyo amakuru atugezeho aka kanya tariki 12 z'ukwezi ko kuboza umwaka w'ibihumbi na 2025. Ubutegetsi bwa Kigali bwahakanye yuko amasezerano ya Washington yasinywe agashyirwaho umukono ku itariki enye ukwezi ko kuboza uyu mwaka w'ibihumbi na 2025 hagati ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza Donald Trump atari amasezerano yo guhagarika imirwano iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruvuga ko ari imirwano iba mu rwego rwo kurengera abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kurenganwa by'umwihariko hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwavuze ko aya masezerano ari amasezerano yo gukuraho umutwe wa FDLR ndetse no kurandura burundu ubarizwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ariko ruvuga ko zidafite aho zihuriye n'umutwe wa 23 nk'uko bivugwa n'abarimo ubutegetsi bwa Kinshasa. Ingabo z'u Burundi zahakanye amakuru avuga yuko zaba ziri guhunga ziva ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bikomeje kuberamo imirwano. Ibi bita bihabanya isura n'ibyo abarwanyi b'umutwe twaje wa 23 bamaze iminsi batangaza, ndetse kandi ubutegetsi bw'u Burundi bukaba bwamaganye igitangazamakuru kirimo Radio Okapi cyatangaje iyi nkuru ivuga yuko abasirikare b'u Burundi barimo batahuka bava ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi ngo hari n'abanyuze mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi byose bikaba mu by'ukuri babihakanye. Umutwe wa 23 uramutse uvuga yuko kuri uyu munsi tariki 12 ukuboza wagabweho ibitero n'uru ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse wongera kuvuga ko ibitero byibasiriye bice bituwe n'abaturage by'umwihariko muri teritwari ya Fizi. Aya makuru akaba amaze kuba yamenyekana. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo kiri kongera gutegura imyiteguro kanundura karabutaka izaba ikwemo ibitero bigera kuri 2 byo kwigarura ibice byose abimaze iminsi bifatwa n'inyeshyamba zo mutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi akanama k'umutekano k'umuryango w'imye gashinzwe umutekano ku isi kongeye guterana kuri uwa gatanu tariki 12 ukwezi kukuboza, aho kagomba kwiga ku bibazo by'uruhuririkane biri kuba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru ndetse n'ayandi niyo tujye kuba twagarukaho, ndetse mbere ko tudondosha twimata turatwanzika tureba uko ibintu byifashe. Ndagusaba gukanda subscribe cyangwa se sabone ni kuri yo buto itukura kugira ngo ujye urushaho kwibanira natwe muri biganiro n'amakuru, ndetse kandi abamaze kubikora like ibitekerezo inyunganizi tubyakira muri comment ni mu gishaka kuba wakwifatanya natwe by'akarusho cyangwa se byimbitse, aho ushobora kuba wajya muri group yacu Songa Mbere. Twabashyireho umuyoboro mushya wa Mubano Plus, aho ugomba kuba mu by'ukuri wakanda subscribe urajya muri channel page yacu, hanyuma urebe muri community iraza kuba mu by'ukuri yagufasha kubona uyu muyoboro mushya. Nkangurira abantu mwese rwose mudukurikirana cyangwa se mubana natwe umunsi ku wundi kunyarukira yo mugakanda subscribe, bityo ibikorwa by'amakuru tugenda tubagezaho bikarushaho kwaguka, ndetse bizadufasha kandi niri by'agaciro gakomeye cyane, ndetse nini by'ingenzi kuba kunzi abanwanyi abataramu kazi, ndetse namwe mudahwema kudukurikirana kubwo gukunda amakuru n'ibiganiro tubagezaho kandi by'ukuri. Reka duhere kubijyanye rero n'ubutegetsi bwa Kigali. Ni mu gihe leta y'u Burundi, ni mu gihe leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze iminsi ivuga yuko ihonyorwa riturutse ku bikorwa by'ibitero by'u Rwanda bikomeje kuba byose bituruka ku butegetsi bwa Kigali. Ibi ariko ubutegetsi bwa Kigali buvuga ko butuzura nabyo cyangwa se butemeranye n'iby'ubutegetsi bwa Kinshasa butangaza, bukavuga ko aya makuru adafite aho ahuriye n'ukuri rwose, ngo yabahabanye n'ukuri. Leta y'u Rwanda biciye umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame avuga ko amasezerano yaba harabaye kuyumva nabi, ngo amasezerano yasinywe akaba ari amasezerano agamije kurandura umwuka mubi, kurandura imitwe nka FDLR, kura ingamba z'ubwirinzi, ariko atari amasezerano yo guhagarika imirwano. Ku kijyanye n'amasezerano yo guhagarika imirwano, ngo amaso bagomba kwerekeza Doha, ntabwo bagomba kwerekeza Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko kuri uyu munsi byamaze no kuba byamenyekana ko abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bongeye kugaragaza uruhare rwo gusura mu biganiro bya Doha. U Rwanda rushinja FARDC ahubwo na FARDC kurenga ku masezerano y'amahoro mu gihe rwongeye gusabwa gucyura ingabo nyamara ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda yatangaje ko idashobora kubazwa ihonyorwa ry'agahenge, ibitero ndetse n'ibirwano bikomeje kuba mu ntara za Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi leta y'u Rwanda ibishinja ingabo za Kongo FARDC
ikongera ikabishinja ingabo z'Urundi FDNB ndetse n'imitwe ifatanya nazo irimo na FDLR ndetse ngo n'uw'abanyekongo wa Zarendo nk'uko ubutegetsi bwa Kigali bwabitangaje. Mu tangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yasohoye kuwa gatatu yashinje FARDC kuba yari maze amezi itegura ibi bitero byatangijwe mu cyumweru gishize ndetse ko amahanga atasabye ko bihagarara. FARDC ibi irabihakana ikavuga ko ari yo yagabweho ibitero bishya n'ingabo z'u Rwanda RDF zifatanyije n'umutwe wa 23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanakomeje guhakana ivuga ko nta gahunda y'ubutegetsi iriho yo gukorana na FDLR, inaburira ko umusirikari wayo uzabirengaho azabihanirwa. U Rwanda rwanashinje FARDC nanone kugaba ibitero by'indege zinambara n'indege ndo zitajyamo abapilote zizwi nka drone ku byaro bituwe n'abasivile bari hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ivuga ko 23 binyuze mu ry'uruzi rwa Kongo yavuze ko byabaye ingombwa ko ihangana nabyo, ariko ngo ntabwo imirwano yabaye hagati y'u Rwanda ndetse ntabwo ari ibitero by'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kigali buvuga ko ngo bwa buri gukora ibishoboka byose ndetse n'amagerageza abasha gushoboka kugira ngo ikibazo kiri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibashe gukemuka. Hari byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wongeye kugaragaza ko ngo agira uruhare rutaziguye mu kugerageza gukemura ndetse ibibazo bikamutera ari kudasinzira mu kurara atekereza cyangwa se abazwa ashyirwaho igitutu mu by'ukuri ku bijyanye n'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko kuva amasezerano ya Washington DC yashyirwaho umukono wakomeje guhamagarwa n'abantu benshi biganjemo abashaka gushyira igitutu ku Rwanda. Avuga ko ngo barushinja uruhare mu ntambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mukuru w'igihugu yongeye kugaruka ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi yabivuze kuwa kane tariki 11 mu ijambo yagejeje ku bitabiriye umuhango wo kwakira indahiro z'abayobozi baherutse gushyirwa mu myanya tariki 11 Ukuboza. Abayobozi barahiye harimo nka Solange Uwituze, uyu yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'abandi bagiye batandukanye nka Dr Charles Murigande wagizwe senateri n'abandi. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uyu muhango biganjemo abagize guverinoma, inteko ishinga amategeko n'abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda, Perezida Kagame yagarutse ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umva icyo yatangaje. Yavuze ko amasezerano yashyizweho umukono i Washington DC tariki 9 Ukuboza 2025 u Rwanda rwayitabiriye rubishaka kandi rugambiriye amahoro. Ati u Rwanda rwasinye amasezerano rubishaka rubyemera kandi ruzanakurikiza ibyo rusabwa kugira ngo ayo masezerano bigenze neza n'abandi bakuzuza inshingano zabo bibe byatugeza ku mahoro. Yakomeje avuga ko ariko inzira nk'iyo ntabwo iba yoroshye, nayo iragorana. Ati hari ababa batavugisha ukuri, harimo byinshi abantu baba bifuza ndetse bitari no mu masezerano cyangwa se bumva byari bikwiriye kuba biri mu masezerano kubera ko ariko babibona. Mu masezerano ntabwo ubona byose wifuza, ariko ubona ibyangombwa n'undi akabona ibyangombwa. Ibi rero nibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavugaga. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda nta masezerano rwarenzeho kuko no mu gihe yajyaga muri Amerika imirwano yabaga. Ibi biri mu byatanze ishusho n'igisobanuro kivuga ko u Rwanda rwaba rwongeye kugaragaza ko aya masezerano adafite aho ahuriye n'ibijyanye n'imirwano. Ati kujya muri Amerika icyo gihe mu by'ukuri hari hamaze iminsi ibyumweru ndetse tujya no kujya ayo n'uwo munsi bamwe bahagurutse hano hari imirwano ndetse nayo ku gice kimwe itubahirije ibyari byarasezeranywe mbere y'ayo masezerano twari twagiye gusinya. Twagiyeyo rero biriho ntabwo byavutse nyuma y'amasezerano. Hari ubwo njya mbona mu nyandiko abantu batandukanye bandika ko amasezerano abantu banyuranyije nayo bigasa nkaho twamaze gusinya ibintu byari mu buryo, hanyuma twagaruka akaba ari bwo iyo mirwano iba. Ntabwo ari byo, nagira ngo mbivuge ko atari byo. Kuva imirwano yubuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwatangaje ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo hatazagira icyambuka kikagera ku butaka bwarwo. Perezida Kagame yavuze ko ubwo yari Washington DC hari bamwe mu bantu baganiriye bagerageza kumwumvisha ko u Rwanda rukomeye ku buryo rudakwiriye guhangayikishwa n'ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ejo bundi turi Washington DC hari abantu bamwe twaganiraga, ati tukabasobanurira
ukabona barabyumva pe, ariko mwaba murangije ikiganiro bakaza kugaruka inyuma ngo ariko urabizi u Rwanda ngo rurakomeye. Ni nko kuvuga ngo rurakomeye, mukwiye kwicarira ababatera bakabatera. Nkababwira nti ariko mu mateka y'abantu uko nyazi muri politike cyangwa ibindi ntabwo ndumva icyo bivuze, ntabwo nabyumva. Gukomera dufite ni guke, ni no gukabya. Usibye uko kwirinda abanzi, tubarirwa hamwe mu mbaraga tubarirwa hamwe mu mbaraga kuko ko turagufite. Aya rero akaba ari amwe mu magambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yongeye kugarukaho cyangwa se kuvuga ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri twari turimo tubagezaho uko byari byifashe muri kimwe mu gice mu byo yatangaje. Hanyuma rero kugeza kuri ubu ngubu abageze itsinda ry'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo, hari andi makuru amaze kumenyekana. Ihuriro rya M23 ribazwa umutwe wa 23 ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko intumwa zabo zasubiye mu biganiro by'amahoro birimo kubera i Doha muri Qatar. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wungirije wa M23 Dr Oscar Barinda. Yabivuze rero tariki 11 Ukuboza nyuma yaho abarwanyi biri huriro bivuga ko bageze mu mujyi uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Dr Oscar Barinda yagize ati ubutumire bwaraje bwatugezeho, ubu abacu bafashe indege bagiye, dukomeza turangiza aya mahame shingiro 6 asigaye, ariko dushyiremo n'ubushake bukomeye kugira ngo buri hame turishyire mu bikorwa, tugere ku mahoro arambye mu gihe cyacu cya Kongo ndetse no mu gihugu cyacu cya Kongo no mu karere. Izi ntumwa za M23 umutwe ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo zigeze i Doha mu gitondo cyo kuri wa 12 Ukuboza, nibwo zageze i Doha aho biteganyijwe ko zizahurira n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigomba gukomeza kuyoborwa n'umuhuza ariwe Qatar. Haribazwa uburyo ki ibintu biza gukomeza ndetse n'intambwe zatewe niba zikomeza gushingirwaho mu gihe ibintu byahindutse cyane. Tariki 15 Ugushyingo inyeshyamba zo mutwe wa 23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku mahame shingiro 8 arimo gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi, gusubiza ubutegetsi bwa leta mu bice byose by'igihugu, gushyiraho ingamba z'umutekano z'agateganyo, gucyura impunzi, kuzahura ubukungu no gushyiraho komisiyo yo kwimakaza ukuri, ubwiyunge ndetse n'ubutabera. Ariko ku ihame ryo guhagarika imirwano burundu no kugenzura uko byubahirizwa niryo guhererekanya imfungwa yari yaremejwe mbere ya tariki 15 Ugushyingo, ariko mu by'ukuri yabaye 8 ndetse n'ayabiri yemejwe mbere nta na rimwe ryigeze rishyirwa mu bikorwa. Dr Barinda yatangaje ko mu gihe nanone ngo Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangira kubahiriza ihame ryo guhagarika imirwano ikanarekura zimwe mu mfungwa 700, yifuza icyizere cy'uko andi mahame yatanga umusaruro cyaba kimonetse. Ariko abahanga ndetse n'abasesenguzi bavuga ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu, ahubwo ngo inyeshyamba zo mutwe wa 23 arizo zikwiye guhagarika imirwano kuko arizo zatangije urugamba cyangwa se arizo zatatse ubutegetsi, bityo bigoye kubyumva ukuntu ubutegetsi bwatatswe ari bwo bushobora guhagarika imirwano. Aya akaba ari amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda amenyekana nanone. Reka dusimbukire cyangwa se tunyarukire no ku zindi ngingo mu makuru akomeje kugenda amenyekana kugeza kuri isa cyangwa se kugeza magingo aya. Gutangira aya makuru nababwiye ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyavuze yuko amakuru ari gutangazwa ku ngabo zabo ahabanye n'ukuri. Ibi bakaba babitangaje bashingiye rero no ku nkuru yatangajwe igitangazamakuru Radio Okapi giterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye. Bavuga ko byinshi mu bikubiye mu nkuru igitangazamakuru gerutse gushyira hanze byaba ari ibinyoma ndetse bikwiye kwirindwa, hanyuma batanga umucyo ku cyo bavuga kiri kujya mbere. Uburundi binyuze muri ambasade y'u Burundi bahakanye ko abasirikare bayo barimo mu by'ukuri bamanika amaboko mu kunyura muri zinyeshyamba z'umutwe wa 23. Ambasade y'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahakanye ku mugaragaro tariki 11 Ukuboza
mwaka 2025 ndetse ivuga ko amakuru yose gutangazwa na Radio Okapi avuga ko abasirikare b'u Burundi basuye mu nzira plutôt basubiye i Burundi bahunga nyuma yuko bavuye ngo mu bice bigenzurwa kuri ubu n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ari ibinyoma. Inkuru ya Radio Okapi yabivugaga ivuga ko ngo imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi ngo babonetse tariki 10 ubwo ni kwa gatatu ku mupaka wa Gatumba ngo bagaruka mu gihugu cyabo nyuma yo kwirukanwa n'umutwe w'inyeshyamba witwaje intwaro urimo ugaragara mu bice. Ngo ubwo rero bavuganaga na Kinshasa ubutumwa bwa diplomasi y'u Burundi bwanze cyane ibi birego cyangwa se Burundi bukaba bwavuze ko ibi birego bidafite aho bihuriye n'ukuri, mbese byo n'ukuri biri kure cyane. Ati byo Radio Okapi iri gutangaza ntago ari byo, ntago abasirikare bacu b'u Burundi bigeze mu by'ukuri bataha gutyo. Mu itangazo ryayo ambasade irashimangira ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB zitigeze zinyura mu turere tugenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro itari ya leta zitaha, kandi ko nta gikorwa kijyanye no kunyura muri izo nzira kigeze giteganya kandi kigeze kinabaho, ndetse baramagana ibi birego bidafite ishingiro ko bidafitiwe ibimenyetso cyangwa aho byizewe. Urundi bwemeza ko bwemeje gukorera mu mucyo ndetse mu guharanira umutekano muri Kongo, bukongera kuvuga ko ingendo zose z'ingabo zikorwa hakurikijwe uburyo bwashyizweho hagati n'ibihugu byombi ndetse mu karere, no kuvuga hagati y'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bw'u Burundi kandi busaba ibitangazamakuru bikorera mu karere gushyira mu bikorwa raporo zabyo neza ndetse no gutangaza amakuru mu buryo bwizewe kugira ngo birinde gukwirakwiza amakuru ashobora guteza amakimbirane n'urujijo mu rwego rw'umutekano usanzwe uhari nk'uko mu by'ukuri bigaragara. Ibi rero igisirikare cy'u Burundi cyangwa se igisoda cy'u Burundi kikaba cyabitangaje bashingiye ku nkuru yari yatangajwe rero na Radio Okapi. Bavuga ko rero aya makuru nyine atariyo, igisirikare cy'u Burundi kitigeze mu by'ukuri bikigendekera gutyo. Ati rero ibi ngibi buri umwe uwo ari wese agomba kuba yabimenya. Hari abasirikare b'Uburundi rero mu by'ukuri ngo baba bavugwa kugaba ibitero, ibi byavuzwe n'inyeshyamba zo mutwe wa 23. Ni ubutumwa yashyize hanze Lawrence Kanyuka, reka nabyo mbikubwire. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye ku wa kane ku munsi w'ejo yavuze ko ngo abasirikare benshi b'u Burundi bamaze gusubira mu gihugu cyabo. Ibi ari nabyo igisirikare cy'u Burundi kimaze guhakana. Imwe mu mutwe y'izo ngabo mu by'ukuri z'u Burundi ngo hari ikiri ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, ndetse ngo ikaba ikomeje kugaba ibitero mu bice bituwe bavuga nko mu Minembwe. Lawrence Kanyuka n'ibyo yatangaje, ndetse ngo ibi bitero bikaba birimo kurimbura abaturage bo mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Lawrence Kanyuka avuga ko ngo 23 ikomeje kwiyemeza ndetse no gutegura ibikorwa byo gukomeza kwirwanaho ndetse no kurwana ku baturage. Gusa ibi ambasaderi y'u Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yabihakanye, ivuga ko aya makuru atari ukuri cyangwa se nyine ari ibinyoma, kandi mu by'ukuri bikwiye no kuba byakwirindwa. Aya rero ni amakuru yavuzwe na Lawrence Kanyuka. Nanone icyo Burundi bwasubijeho ndetse n'icyo butangaza kugeza kuri ubu ngubu, biravuga ko imirwano yongeye gusubukura, ndetse hari amakuru avuga ko Sukhoi 25 zongeye kugaba ibitero kuri twirwaniro ndetse n'umutwe wa M23. Ni mu gihe andi makuru avuga ko kugeza kuri ubu ngubu muri teritwari ya Warikare bamwe mu basize urugamba bagejejwe imbere y'ubutabera aho bakurikirana ibijyanye n'ibyo guta intwaro. Gusa mu makuru yutirwa cyane cyangwa se iby'ingenzi naba nakubwira ugomba gutegerezanya amatsiko mu byo tuza gukomeza kugenda tukugezaho turimo turagukurikiranana. Ikindi nakongeraho nuko kuri wa gatanu tariki 12 Ukuboza no 2025 inama y'umuryango w'umujyi ishinzwe umutekano iraterana mu nama yagenewe gusuzuma ikibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo usabwa gusa nukuza kubana natwe kugira ngo utaza gucikwa nibiza kuvamo. Uraza kugumana kuri John Info, uraza gusobanukirwa byose 5 kwa 5. Reka ngushimire ngubwene wakoze cyane kudukurikirana kugeza kuri uyu munota.